Maham ka US ya kinong syok kari Amerika kibadon menta ha Bangladesh bakin kiar na ki jingyalang pajba namar lakban kem ding biang ka jingyaki pajba hari Bangladesh kabadang ya biteng haduk menta daka bakdo ya ka jingki usted jongki jingyaki bat ki jing yaki sanhima sima hak leng kari Bangladesh ka Amerika menen ka singi kalap penmi ya ka jingta yada ka bakkentu ya kinong syok jongka banlong ki bahusiar batban kiar na ki jingyalang ki bahe ka US Embassy hadaka kalamaham baki jingyaki wat labun sin latmu kum ki jingyaki ki basuk nrei ki nangjur bat kila banang kiu syaka jingyaki klem da ai jing maham namar ka jingkiu jong ki jingyaki dangshan hak keleng kari Bangladesh ki nong syok ki dei banle ya ka jing pej ngor bat ken mau baki jing pta ki batmu banlong ki basuk kila ban kelalong ki jingyaki bat kila ban nangkiu syaka jingyakanat bat kila ban jialong klem dat tiba ongka embassy haka krua kani ka jing maham jongka US kalami hakapor ka sorkar Bangladesh basipor kabalayalam da unong job Nobel Muhammad Yunus kalaya kenu ya ka jing klumar ka banang jor daki hajar ngut kinohi ka school rit ki bahap hapo ka primary assistant teachers unity council kila penlong ya ka jingyaki ka baklem bopor habaro kawai kari hakaba kilaya solang bat kinong tray sorkar kibalas dang ya ka jingyaki hakasengi sejan Yunus ubalaya tu ba ulat terwa ban risan udon haka jing penbor kebajur na kiseng san pertai bat ki sipai laya tu bau he sipai u general waka zaman ula persya ya kirai ba kongsan jongka sorkar basipor kentuk ya ka election ba khamkloi bat ya ka project rakhini koridor kabalaya kenat bat ka Myanmar ka Bangladesh National Party BNP balayalam da ka menteri rangba barim ka Khaleda Siaru kala penjur ya ka jingyaki jongka hakini kita yau baladap kabala penlong ya ki jingyaki kibala sapriang bat kabala nang pentut syusyu ya ka jing sensyar kabala don lupa haka jing orpat ka election kari kadai banlong hapo ubnai Desember jing penkre kidai ban sedang mardor laong ucharman basipor jongka BNP utarik raman kadba udang ya don benta haka jingilang lengba rensan bapaunam na London haka ba usa manda kani ka sorkar basipor balayalam da Yunus kala simti ya ka kam hadin balap penklem ya ka jing sensar jongka sorkar awamilik balayalam da ka menteri rembak barim ka Sheikh Hasina haubnai Ogos jongusnam baladap